Салом ба ҳамаи подписчикҳо. Ана имрӯз якҷоя кита пора мекунем. Витичкоша ма шумода нишон медиҳем. Ман аввал пешакша просто ҳамхел бирдим, ки шумо бифаҳмед чӣ хел бридан дар кора. Баъд акоз дар болои дигариш монда ва ҳамаи болош мебарам барои шумо бифаҳмед. Ман пешакӣ пора намекунам. Ин мерка оли гирифтагӣ нестам. Ҳамхел калон пора кардагиам, барое ки витичкоша аввал медузам, баъд пора мекунам. Ана дар болои пуштакш монда ҳамаша якҷоя аввал гарлавинара мебарем. ҷои гарлавинара ҳама вақт аз сари китф 1 сантиметр ҷо зиёдтӣ монем, барое ки вақти нуги аму кокеткара духтанда бояд гардиш вақте гардана духтанда халал нарасона. Анамҷое ки нишон додистам, анамҷо бояд 1 сантиметр боша, баъд гирдиш рава. Чуқури гирда боша 3 сантиметр монда. Анамҷо 3 сантиметр монда, баъд гирдак бридам. Аламун ҷое ки нишон додам, ҳозир гуфтам 1 сантиметр бояд монем. Дар вақти часпондани гарлавина бо шумо аҳамияти ма ҳамҷоро нишон медиҳем ба шумо. Анакунун пуштакшам ҳамхел чени ҳамин мебарем. Барои чӣ? Барои он ки аввал витичка тайёр мекунем. То витичка тайёр накунам, ман пора карда наметавонам. Размерша балки нотуғри мегирам. Анакун байношонро аввал меёбем. Баъд аз байн бояд бурга қат карда 11-12 сантиметр монда боз як бурга утюг мекунем. Ҳамаш бояд туғри бошад ҳамхел. Анакунун ин 3 хат мешава. Ана бинед 3 та хат, хати байн ду тараф. Аз боло пуштак ки аст, аз боло 22 сантиметр монда як хати рост мекашем 22. Анакун миён ин тарафашам ранги ҳамон тараф 22 монда хат мекашем. Миёнро чӣ хел меёбем? Аз ҳамин гардан аз тарафи қафо, аз тарафи пушт чен мекунем, аз гардан то миёнаш чанде ки боша. Аз мо 42 буд. Вақте ки ман 22 мондум, 42ра мондум, байни ҳарди ҳамё чанде ки буд, поёнашам ҳамхел мондум. Манахел секунҷа кашидем. Ин тарафам ҳамихел. Манамҷа чанд сантиметр ҳаст? Ин тарафа мемонем 18 бромадаи ман, ин тарафи дигашам аз мобайн бо 18 сантиметр дига мемонем. Ҳама ҳаминора манам хел секунҷаак мекашем. Пуштакшам пешакшам ҳамихел мебахшен. Пешак боша сари синаро аввал чен мекунем, дар ҷо саршавӣ тамомшавиша, баъд витичка рост мекунем. Ай ман 25 буд, миён 42, барои ки аз пеш 16 сантиметри зиёдӣ кард, байношонда 16 сантиметри мондам. Духтуш ана хеле мешавад. Да байн омадаги нигоҳ кунем, байнда утюг карда рост кунем, бо ино вабше маълум нестам. Барои чи байнша чуқуртар медурем, барои миён камтар дурун дуроя. Ина пешакшам ҳамхел тайёр кардем. Сафедки ҳаста он қадар наметова апаҷоно, хай бо диққат бо нигоҳ кунен мефаҳмед. Ана пуштака як тараф монда, пешак. Ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам ки инҷа бояд витичка бояд гирем. Аз тарафи чапанагиш нишон медиҳам барои бифаҳмед. Рости анамун ҷое ки тамом саршавии витичкаи сари сина мебояд ку ҳамҷоя меёбен, рости ҳавайда манахел рассечка қайчӣ мезанен. Ана ҳамина қапида то нуги ҳамина утюг мекунен, дарстона меёвен. Секунҷа нахел утюг мекунен. Як хати рости нахел секунҷа шакл. Вақти духтанда анамҷа витичка медузем. Не ки то нуки манами чӣ хеле ки витичкаи сари сина сар кардем, то онҷа намебиёрем. 2-3 сантиметр ази 2-3 сантиметр байн бояд холӣ монад. Мана бинед аз тарафи қафо нишон додам, байнаш духтагӣ неста. Анамҷа закруглёнӣ места, и болои синада хушрӯ места, ранги карсет места, хел пешаш сини болои, баъд қаттон аз поён боло нишон наметиҳад. Мана ҷа бинед зиёдтия и маълумай худаш ки ҷои манахел сина мебиёяд. баъде ки мондем нигоҳ кунем, ана ҷаби дуромадагиай, барое ки мо мобайна чуқур гирифтагием ку. Ин тарафа рост кунем, ай он тараф чуқур медарояд. Агар ки тарафи моираша рост монем, ин тараф чуқур медарояд. Барои ки ин тарафа аввал рост мекунем, тарафи байна рост мекунем, ай тарафи мебуридагӣ не. Анака нигоҳ кунед духтаро, барои чи пешаш боло наравад, пеш дарозтар биёд. Ман каме поён мондум 1 сантиметр, диден? Анаму 1 сантиметр ҳозир ман ҳамҷа мебурам.
1 سانتیمتر میبرم با بو ایسر کمک اگر خوم چقدر میکن گردن نه نخوین ایجی گاب نیسته انا مو 1 سانتیمتر پایون فروردن میگیرم ای پایون میفرورم شه باین فقط ایجاش توغریه ایجاش نگاه کنین کنجوش لابای مویراش یک چنه فقط باین انا خیلی وقت بولو میکنیم در وقت بردن پولکروک کمک باین شامو جوی زیوتره بولو میکنیم انا که کتفی مو 8 سانتیمتره من راستی گاب 9 موندم زیوتیشه میبرم میگیرم من سرازو کتفا پایون بریدم که شما فهمین که شدی همی پیشی کرتره حضیرش 20 موندم 40 سانتیمتر میشه پیشی بر بعد bu 1 santimetr tagi kaş romunda بعد polkrug kaşidim. Ne ki peşaki çen mekin tay kaş agar 21 boşa raşotuna girek kaloni bad nabrin. Hama vaqt mayda brin kalon kardan osone. Ana abxvat grudimo 25 ki bud man 26 mondum. Hama hamnora hozi mana bile çen mekirim 22 tay kaşa koftan dar kore. چند کردم همجا رشوتی درزی تای کشو رشوتی درزی کتفا گرفتم خودش توغری اومد نه باز یک وای اودی که اگر نفهمیدین همون کرتای کلینت هم میتونین در پیش تومونین هم میتونین ای بولش بود چند کنین این من برای شما سپیتال نگرفتم که به شما بفهمین که چه خیک مونده منم خیلی میمونین اوستینا توغری کرده همه طرفشه از همین کرتای که دلخوی کلینتون هسته هوای 1 سانتیمتر یا 2 سانتیمتر مونده این طرفش میکشین او سونه دختنش من جوش زیادی موندم 1 سانتیمتری ای دو طرف زیادی موندم قریبی که 2 سانتیمتر بگیرم زیادی موندم درزم 2 سانتیمتر درون ای درون میدوزم شه انا پایانی گفتگی نگاه که 1 سانتیمتر بالا کشیدم پایانا توغری کردم نمیبرم جای انا این طرف 6 سانتیمتر چین کرده بعد polkrug میکشونیم بعد که کشیدیم خیلی polkrug بریدیم همش توغری کردیم من با پایان میکنیم و توغری میشه دیدین که زیادی میبره من که گارلاوینکا میبریم گارلاوینکا هم خیلی عادی اما گارلاوینکا مایده نیست گارلاوینکا قریب تو پشتی از این کتف بسر این کتف میروه برای همین رنگ کرتاچه میشده قفوشده برای که من در معقول نیست من خیلی گارلاوینکای مایده هک این مستحکمی قپا پشتکه علیلو زده من خیلی که چسبوندنش رو به شما نشون میدیم من نگاه کنید چه کنجا که من زیادی میمونم نوک با نوک نمیمونم کم که ای برتر میمونم این همون رشوته بود که من وقتی بریدن در گفتم که این قاکی زیادی میمونین من اول یک طرفش میدوزیم بعد دیم طرفش هم همین خیل کرده میدوزیم نوگوشونه توغری مونده من هم خیل بینین کم که زیادی میمونین دو کتف اول دوزین آسان‌تر میغلطش موده انا بین شده مون دیدین انا کنم باینه از انمی سری کتف سری چخیلی که کتف سر میشه دختنش ای همونجا سر میکنیم گیر دکه کرده میدوزین انا اهمیتین من حوزی چخم دستم از درون دختگیم برای کشیده هم خیلی کشیده ای اون طرف کشیده اینا گیرد میکنیم اینجا آمده زکربکه حتما برای زکربکه مونیم انا ککراس جو موندگی بده میمونیم یک بارگه با مستحکم دوزین حتما خیلی میدوزین دخترها اونقدر امی چند جدا ما امی ویدیوی ما چند برو هسته برای نمی چسباندن پیشک ابتچکه هسته خیلی با یک برگه دیگر نوارم هم تماشا کنین با ناز میشده با سوستر خوبتر میفهمین انا گرد و با گرد بعد میدوزیم اول بگردن زکربکه حتما میمونین
пас аз он дуюм қатораша ранги аз боло медузем гӯё ки гарлавинатон майдае аз берун майда метова аз дарун бошад ва пуштактон аз ин тарафи то ин тарафи китфай бисёриё намедузанд клейка мекунанд ростика вақте ки як бор шушти кушода мешава ман ҳанӯз пешакиам я духтагӣ нестам барои намехост пешида дарз биё як дарз фақат дар пешакш мондагия тамом бароша медузем акунам хел нама 1 сантиметри бароша духтестам миёншда омада камтар бонхе чуқур камакак меравем ин тарафа ба ин тараф чен мекунем ки дарзотон ҳарчи яхел биёя мана чен кардам ба истша ин тараф мекунем ин тарафшам 1 сантиметр духта то поёна меравем анаки лави домана бисёриё мегӯянд ки вақте мо медузем каҷала ман хеле тоб хӯрда мебиёям барои ин аввал ранги закрутка мегӯянд аввал лави домана як қади борикак мекунед лави ҳамин қати строчка меравед лавш қати таҳ карданаш осон мешавад камакак хеле тоб хӯрда меояд камакак каме ҷош тоб хӯрда мебияву лекин вақте ки утюг мекунед хушк мешавад ин хеле ғамтон наметиҳад ман гирд ба гирдам як қатор аввал як қатор борикак таҳ кунед хеле лавш дабдузед лави материал хеле лави материал таҳ мекардаги не ана бине лави қатшавиш дабдузед дарзотон ҳамвақт ба тарафи қафо нигоҳ кунад у тарафшам хе буд қафо нигоҳ вақте утюг карданда маълум хе дарзотона як тарафи спинка бояд шавад бо вақте ки духта ниёзи дуюм қатора медузем духтаро аҳамиятиен ман чихе бо сечилик вақте ки қат мекунем ани ҷое ки қат шидагиам ҳам меқапам то хӯрдан қатшавӣ намемонам онаки ин дафъа лавш қати медузем лави материал қати ин дафъа он якум бор аз тарафи поён лавш қати духтем ин дафъа лави чуқур болотар қати медузем ана сечили қати бинед вақте хоб мекунед старатся кунед ҳамун болонгира накашед ҷои худша чӣ хеле ки хоб меравад ҳамун хел хобононед ана чиликотон қадар хел шуқ қапен ки ҳамун тоб хӯрдагиҳо хоб раванда духта гирдоба гирд мерем рости гап хоҳарҷоно апаҷоно ман акнун ира остин часпонданша навор нагирифтам фақат то ҳамҷаша навор гирифтам боз мешавад ки бо дар ягон куртаи дигар ман тарзи остин часпониро нишон медиҳам барои инро успед кунем пага ид аст ина бояд бипӯшанд дубошида аллакай ба сарма мебиёянд аз сабабе ки ман ина навор гирифтам камакак қафо кашид дер кашид мана лаби домана бинед чӣ хел хушрӯй истодааст ана киртарам аз боло аз баландӣ нишон медиҳам нигоҳ кунед миёнаш дар омадагиае